ki mu to ding ki gel hi ong le pathin an gun le len tin ki mu to ki pa min chi sa phat gamthu ga se ding a chu 2022 billion in gam an chu dan hi reserve forest protected forest wildlife sanctuary a hin tin gam hin chu win aban kin in revenue department through in thing hangam Jouse hi phaigam hop sa na ding in chu kit win banin thing hangam yam khat hin phaicham police station jurisdiction a ekai lu win phaigam so na ding in an gong kit cha chun koi gam hu na ding a chu gam ngai lu na ya la chu ka zo chana chu house ho alhang thanga area house ho to gam le kho ta ni ki chom choma study ki bola gam chandan ban le government dan ho study ki bola hu thei chan chu ki hu hin ong ki pangin na zo nen pi bol thulela dan le mola chula ai tham thelo dan he tan tin galin bol khum ki tawin ani ki mumma sai ta hong so ding thi sadan so ding ya ki mumma sai kala ki phai dunga khurai lenga ka chi ong le in sa sa da tawin biren lunggel hoi poi thil khat an bol gal so te te de akitile to nowa koi kong ani sui la go banjelo ati ho tabang chu chirana chu min ni gel pi to na la min ni la pi ra ta hong so ya chu hi cho tabang hi tuna biren in thilan bola bom tawa hong poke thu hin na 1970 langa ni pat utaw cho iwat le Manipula Land Revenue Reform Act India 60 laya hina chu 60 a ek hoki siam do ya thil gamin chu pandan khu more hoyong 65 ho vela Thobal District Land Revenue apu lu cho district zomba pa district zom khat Land Revenue ki pu lu da gam hin chu yung ta cho tunya biren government in khangai ahong poke thu ya ani pat no Meilhei ten thing lang gaman du chat na hi aso hang so ta cho ya chu tunya hi za i thi zo wa hi kimo tha hi lo piu cho gam dei chat ja ithoh cho ya chu genthei ting chang tam ta thu jong leuhen avela amoto same administration ha Ichenkhom kit yu wang chu tuna ba hi za hi in bol lo ta wa nung chen khom kit leuhen abo lai Lahpieh diu cho ya chu gam Jouse hung ki chai ding a min hi chun thu pi pen a chu gamum lo le hoi lai chu ki wa wai ti hin di hom na ya chu avela Meilhei te to hin administration khana itabang genthei le yong leuhen thu hat phat leuhen ni khu khat lawang chu I lunggel yong lung to thing te de ti kinap na nei puma ke ong genthei ta ka pan chu kan anei yong ka hi lo pi chu ho yong ka hi lo pi chai wanga ngam le nam hu do te ding government dan le mol to ki thua bol hijan bowling tia chu ka bo ka zo chan kan bowling kong pat na hin ya chu adang Jouse tu chung hi koima apawlom pun genthei le jong lo ilunggel pau hi a result a so ta kan genthei thu na jong le ha thon thu be chi ute khata ka tip nom ni we pha jong am ta point ajwala ka ki ko dan chu second long jong tu chung president pa hong be a hi ma hi adang lam kai ho akitip le security suwa ki chajiu chu ya chu nang khang tha lam kai ni nang nong masat ding eye witness nong hi ding nang nong pha le adang ho khu ama ban chi thele hong kiti diu hung thanom diu na hong masat kiti le hung nom jal chu ti le chi do ham ta ti kep ka taw te ti hong thanom jal na ma tribal issue a pya tribal ki phat phat chu ngai lu khat chu akigel pen chu iho Meilhei te to population ai ga asile amo tam za hi wa chu hinui siu hekatina aso tribal hi nai ki loi khom tile population chu krol lang ki wali chu MP se yong le 47 thing chu all India he tribal MP he cho thu ni ki tho khoma 9 to khom tile e ki cha diu chu parliament khu holing sa te ri ma thruwa he ama thruwa hi all India Haryana ke poi Punjab ke poi UP ke poi Orissa Bihar ke poi Jharkhand ke poi tribal atam ki tam chu bo na hong ki sim phal na chi hi na chu naung ki to teng le ithoh hi mi gin khat wang chu hong ki hin te ti chu kinap na nei puma
ama jong no se sen bo ima bol lo pun te ki tho khom diu gol men hi ho ling diu ti khat chu ba ngai lu ne ala se hin bi phai no ma nu me ni ngai lu dan chu ki ke phai ho lo ju ma sanga chu bi phai no ma nu me ni naked paraded abo wa chu thu ni za chu Maharashtra ho ki phinna na sata abola tribal lap kayo tribal pumpio khoma na ki phinna na sata ni bolu le local yang khat lun lo chu ma we fa ya kha ne lo chu ai wa deu lo chu mari ti lo chu tribal issue phat phat le chun ki pumpi do kha ai ya chu yo adivasi akiti teng le kol pau hen na tribal tin hi chu thing lao mi tin ma hin isuin he tim na to kan sin ya chu ama to hi ama hi ata to salutin nanung chi MP ho tribal MPCC til thejan na tiling parliament na pu thu ithu ilang thu hi tu chung na mi ta no moi tan ground reality na moi tan na tiling separate administration munate te ringa chi anon nan no de nang kin he ka ti ma ka chin non yo sa hi aloi ho gari jom chum ta na hung ki hang to la hi Amerina hindi pau to thi pen hi ke to mi ni mi thong ka yo chu il thei chan ki hilana ki til hin kin gan thei tai long ki kalsun hi kin na khat ne yang ki kalsung hin na sai khana ke so Delhi pau zo khup he khup lam kai na khat hi jong hi ta khat ma hin na aki yal pa hi ama thil bol long hi support utin i target hi objective hi thakhat ai tho win na la tu ni ong ki hung lo na yong hi akiko pa su a goal su thakhat ai tho win la ya til people's movement yong hi a goal su thakhat ai tho win mi tam tan ai support nom ni ong ka ta san na a china ka sei nom chu gan thei the jong leuhen yo se gan thei lo piu i gal mi jong gan thei khop se chu in noi wai kun sa te ngai chu lung thimu hi so mo ai ta sa ngai ta i ta ge hin kai inu ai koi i thulun te ngai chu sepe mi si san da ngai pi lo ta win na ti thei san ya hu gan thei na ki gan thei le yo li ki mo sa mo gan thei yu na i hoi gan thei bang wai mo gan thei ji chu i su mi lo di win a chai nan tem na kan ni ki pa